Tatami broj 3, neka se pripreme Miroslav Stamenković, Žerjal Zemun i Aleksa Lazović, Brazilijan Jiu-Jitsu Kamić. Tatami broj 3. Zakucaj, Sale, zakucaj ga! Tako je, bravo. Beži, brat, tebi, jebo. Hadi, nastavlje! Stop! Kibura, Sale! Ne daj! Ajde, Nikola! Bravo, Salajmo. Bravo. Tatami broj 2, neka se pripreme Marko Đurđević, Sekretor i Nikola Radić, Luta. Da, ima gušenje. Ne daj nogu! Potjela Ezekijel, ima gušenje, mislim, viš da ne pušta. Bravo, Sale, drži mount. 4 sudija. Nema, nije izvuku nogu. Izvuci nogu tu! Ustaj, bravo! Ustaj! Dobit će ga Makin na poenu. 2 boda, bravo! Polako, nemoj odmah, polako. Šta bilo, nisi vidio? Koga? Sam. Bravo, nisi vidio, pogledao poene kako stoji da vidim, bravo. Ja tamo ništa da vidim. Tamo sam spremao. Bravo, Sale! Nisam vidio, majka. A ću da ga šiša.